Pu Joseph zai hming thanga kan chan ta vo in pathian ni sari thanga sang ni som ni pathum chanu dar khat le minute som ni vel khan Pu Joseph zai hming thanga chu heart attack awangin an mani chen ina aboral Pu Joseph hi vo in pathian ni choma in khom ban khan an mani ina hian atluwa hemin hu hian LRM hospital a rang thayang bera pan pui ngal ania anun na chan man ani talawani Pu Joseph hian afa te pahni akal sana afapa uzok hi pathian ni tlei rol chon in khoma po la roi turin rol berpol ani nge nge a chutiang taka mani fa te thla tham ngai lo mi fel tak mai ania afa de tan po a pa ni tling em mai ani voina apa boral lai po khan a inkhom la roi lai chu apa boral thu in andeng ta ania online at om tak zet zet ani akal san tak achung de pathian in ompuin veng him se ti hi kan tong trai na ani tin kan sei mai ho tur chu Pu Joseph hi Synod Revival speaker rin rol le som hlo mer pol ania tun din huna po naktuk tho tan ni niriat thanga sang hi som ni pathum zan hian chingsim mol pui branch KTP te chuan member in khom tam zan project 100 an nei tura an speaker tur ani nge nge hetianga aboral thu an hriat ta ka chuan mol pui branch roi du te po an hril a hai tak zet zeta boi an ti tak zet zet ani Pu Joseph hi he khovela om to lo ma se asul nu le hlim tha te zofa de thin lunga engtika amma andai to ngai lovang